Ntura ya Kagoma Ganga nitigina kimako na kithikiro nyuma ya mutino Joangari kuraga antu bathatu banjemwe bara batere uturo bwao ukurukira mutino Joangari bathatu bane amwe na mwana wa miaka 2 na nusu bara bonthe banogukire bari kugwatikana mutino ntere cha subuiga kiumia kithiru Njaya Ignatius Mbaye ireta ukirini ithiritwe gikurukira kagita gako mukumanira gikugi kia mwekuru wawe mwana wawe no juwe kiri mutino juju antu batano araba ere barokana ka mieri 6 ni bonekere chiarera Mate Mugambi na Chutaredio. Bano agikunikite muchi wa mukuru Ignatius Mbaye na nkinya ntura ya Kagoma wandia Ganga akiri gichigo mbunge kia Mara muchi uyu tete na gutaukirwa na antu bathatu kagita kamwe na mathaa mamwe ntugu ya Jumapili nthiru kariogo kana kanini ka miaka 2 na nusu nituko twina kithikire kingi muno no ruro mwingi muno koloni yetu tumite gutigwana ndo bwa baratu onto bakikane bako bamagana ona nyuki twamite kwaraniria nabo na bambiro riri bagukuria na benjirani bejite but unfortunately after ilalimo mathaa mairi nao ugacari no andingire mwambiro riri bakwana accident na bekeru hospital yo sa family tugerie kuraithire tukona bore tugamba gwikara mujiuju tutina bo tukigorire tukigotwinyirikite muno nere tukwiranga ya tutethia ni gwakwire antu bairi mugekuru ni akwire na mwarwa bakwe bakinya sibitali immediately na after mathaa mana kana kaukanini nako gacoka gakua ontuku ya ntuku ya kiumia ritwikika tutigi baba bari bakuringa thimo baugite ibajite muche kuma mbaricha na nyuki ende nyumia kagita gakubi baragwata mutino yo na wale na bau baponeire ni ria ni gaceri one of our sisters na kana kaukanini already kala na junior 6 kuma kajiaro 6 weeks na konegetwa nkatha wanjira na leo ni tukwigwa twina sorrowful nonto mamate maunto to expected gintu ta accident ke happen to those ke anto ba obeto ba kiaraniria na ndiki banthe to aturi na nkinya ene muchi uyu bariuga ntugo inu cionthe bethirito bakirikana guchugia kugerekania bura bakaomba kunogokia endo bao indi kinyamara kinene kira barikanite na kio mbecha iri itakuoneka mwanke munthi na nikenda mathiko mao tubangite metho maya muji muthenya wetha twakiume giu tudiete na bakathi kwa muji bonde bo bathatu na nikio twitheinwa gikaro giki nikenda tubanga buria miri ya antu bo bathatu igacokwa tirini na twalaithiria tuona murigo uno ukuritwa nontu endemwe rira tu kwapenaga normally ukethira mtu mwa gupasi auto tithaga twina thina muno nontu budget itithagwa inene lakini thaino tugwetwe ni antu bathatu itarimwe na untu bu ni tukung'ang'ana bula tukumba na rimwe tukegwa tukiremerwa bari kiritie gutuma na ntumo kiria tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi ariogo gavana Muthomi Njuki mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya tongoria bara bangi kumira na kubatetheria kenda bakanogokia hendo baba bao bari bathatu bantu amwe ntuge Jumatano ni nkuromba atongoria betu bonthe ba miena yonthe itikumanakania ni wa ona tilasi metho wa Tharaka Nithi ni tukulomba utethio ni kenda family no tumba kumetiga na thayo kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mate Mugambi.